nga tweyongera bweyongere mu maiso nga tutuva ku kyo. Almu'minu mutalabun bilistiqamati daima. Omuntu kasa ava ku idala ly'obusiraamu kyonka n'atuuka ku idala ly'obwikiriza asabibwa okuba nga aba mutereevu buliido, kubanga nina okubategeeza nti buli mwikiriza musiraamu aiti buli musiraamu nti mwikiriza. Ebikolwa by'obugonvu Allah abyetera baki? Abyetera baikiriza. Ayata ya ayuha alladhina amanu kullu mu'minin muslimin, buli mwikiriza musiraamu. Walaysa kullu muslimin mu'minin, aye ti buli musiraamu nti muki? Ti buli musiraamu nti aba muki? Aba mwikiriza. Kyova obona oba irandikobanga nti eri abasiraamu abayidi yaba abasiraamu bajuma yaba abasiraamu nga ye kabiri ni kuyidi taida, aye nga ataka ayatula nti ndi muki? Nti ndi musiraamu. Kale almuslimu mutalabun bilistiqamati daima, walidhalika yasaluha rabbuhu fi kulli rakatin min salati. Omusiraamu omwikiriza yena gaali avunaanibwako asabibwa okuba ng'aba muki? Ng'aba mutereevu, nga muntu azira mu makoona mu kwesinza kwe Katonda. Era kyobona nti akisaba emirundi n'emirundi buli lwayemerera okusaala alina kusaba kigambo ekyabenga aba nakyo ekya istiqama. ولما كان من طبيعة الإنسان أنه قد يقصر في فعل المأمور، بكامل okuba nti mu butonde bw'omuntu Allah bwe yamutonda asobola okwonoona au ujtinab almahdhurat, asobola okugwa mu nsobi, asobola okendeeza mukukola Allah byamulalikako, oba yakendeeza mukwegala Katonda byamulobera, asobola okuba mukendeevu akaba nzaawo gakanemye ensonga eno y'obwenzi yayatula n'okwatula nti nze ensonga eno y'abakazi shekhe nze ekanemereire nga yena yekakasaako. Okusaala okwo nzira taabu, okusiiba nzira taabu. Era ng'omusatu yedderi nabbi n'akoba nti nze ndikwenda ondikiriza mbe musiraamu aye nga abakazi aye yeekoba eti mutakola bwenzi eyo nga nze tenkugira. Rasul sallallahu alaihi wasallam n'amukoba nti oyikiriza bende ku maama wo, yakoba bbe. Oyikiriza bende ku mwana wo, yakoba bbe. Oyikiriza bende ku bantu baaba okumpi, yakoba ati bbe. Ati nibala empirano bw'ojja ng'obikola kubaibwe boona tibakola ki? Amagezi gaibwe galoba nga iwagago begakoze ki? Begalobi. Omusadde ayikiriza obusiraamu. Omwana Adamu mu butonde asobola okwonoona, asobola okuba omukendeevu mu kuleka Katonda byalubera, oba yaba mulungi mu kukola Katonda byakola ki? Byayenda. Esaidi y'okuleka Katonda byalubera yaba nga yakola ki? Nga munafu. Era ekyo kiriwo mu basiraamu. Bwe tufaanana mu Ramadani tibwe tufaanana baada Ramadani, tibwe kiri olw'ensonga nti obutonde Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda nga tusobola okukola ki? Okugwa mu nsobi. Wa hadha khurujun an istiqama. Iwe bw'olobera ku luuyi lw'okwonoona oba ofulwime ku kigambo kino kyetuli kwogerako olwaleero ekyokutereera ku njira ya Allah. فقال تعالى مشيرا إلى ذلك فاستقيموا إليه واستغفروه. الله سبحانه وتعالى yayogera ku kigambo ekyokuba nga tuba batereevu era tukuuma obutereevu obwo
oluuyi olw'okujja mu bikyamu yakoba nti wastaghfiru, musabe Katonda akole ki abasonige. Kyova buno omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali adeeba istighfar emirundi 7 ku 10 yaumiyan, ngaye tine yali omwononi. Istighfar ni buli lwogikoba ekutangira ku saidi ene ya taksir, saidi y'okukendeeza oba saidi y'okugaba, kubanga omusiraamu asobola okugaba nga bwe mbakobi ng'oluuyi atereza musaaze mulungi, aye ate nga oluuyi olw'okutambula igulu mu bikyamu atambula musaaze, aye nga tava ku ludo musaaze, aye ashatranji gundi ono matatu ono musaaze, aye betting nga yafoka mulimo ate nga betting team mulimo kubanga muziramu kufuna buli ajjamu afuirwa bufuirwe gazira ajja mu betting nakola ki neyeyongerako akola ebirungi asiiba Ramadani, aye olunaku lwayidi lwenu yabanga ajja n'enkanzu bulungi ku kisaawe ibajja okusalira yidi, yaera yatoolamu enkanzu yajja yakola emirimu egitafaanana kanzu ey'embeera eriwo. Kyova mu aya eno Allah subhanahu wa ta'ala akoba nti fastaqimu, mutereere ilaihi, yani ye Allah, wastaghfiruhu, era mumusaba okubasoniga amakulu munsobidi neddiri nti omwoyo mutonde kukuba nga guseereza ki omuntu. Inna nafsa, mazima omwoyo, la amaratun bisu, gulimu kakatonda k'okuseereza. Era balina akantu ke batukobanga mutimba omuntu bakoba nti oidama akakoba kati tugende tubbe, oba nsubira abamwino nakukobye weebuuzamu otunaiba waani, waidama ogwikiriza nti kale tujje, olwo omaze okukola ki oba omaze okuseerera. Jambo kutereera kirina ebirungi bingi. Qala sallallahu alaihi wasallam fi maqamati ad-dini allati yutalabu biha al-abdu, ebifo ni points edo omusiraamu dalina okuba nti mudo gaditambuliramu atambula katerere. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yakoba nti saddidu wa qaribu, ekigambo saddidu kitegeeza alwusulu ila haqiqati listiqama, okutuuka ku kigambo okutereera mu butuufu bwakyo, amakulu nga obwikiriza bwo buliwo nga tobutabiikeemu bibwonoona, nga buliido okola ki bwewaboneka omwezi ogwawa, bwoboneka omwezi guno, nibwoboneka omwaka oguli kwidha, mpaka omuntu ge yakuboneire akandi gundi fulani oyo mubweine okuvako emuvubuka nga musaaze, ekyo kiba kitendo tikyaganika. Abantu abandi basaala myezi babula myaka, wamubona nga sijida yaida, sijida yamala yakola ki yava mu kyeni. Sijida okukuva mu kyeni kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza bukendeevu. Wa qaribu, wa qawluhu qaribu ay ijtahidu fil wusuli ila sadadi, tulina kulwana. Ebigambo bino ebyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam byakola mu hadithi, fasaddidu wa qaribu, mufube mutuuke ku butuufu bw'okutereera nga nokwo okuba nga olunda birungi ku birungi, mulimu mulungi oyizaaku muki oyizaaku mulungi. Wa qaribu, era museete, seeta bitana bayikiriza, gayana bayikiriza,
nga nabasembayo nga nabayinza okukuwaku ku ndowooza niboyinza okwebuuzaaku tofuula wa ku lusegere nga ti muntu akola bikola byokola ki byokola kubanga buli lwobita naakola ebiri muakisa nga bikola opposite kyenyumye kyebyo byokola weyagana nga akuseereiza kale okusobola okwekuumira ku butereevu weekuumire kubaki kubalungi obukulu bw'ekigambo ekyokutereera annaha fi haqiqatiha tahqiqu al-ubudiyya allati hiya al-ghaya min khalqi al-insani wal-jinn wa biha yahsulu lil-mar'i al-fawz wal-falah obukulu oba istiqama bwetuliku namba ndalaga kuba nti muntu atereire kiba kiraga ki kiba kiraga nti atuuse kukutuukiriza atuuse kukukola al-ubudiyya embeera ey'okubala nti ye mwidu wa Allah aba agituukiriza ng'ate embeera ey'okumanya nti nze ndi mwidu wa Katonda amakulu ndina kugondera Katonda hiya al-ghaya nekigenderera mu kutonda kwa Allah subhanahu wa ta'ala amajini naki n'abantu era nekyakoba nti wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun